tuna shida sana sababu tayari tunaweza sema ya kwamba uchukuzi uko katika hali mbaya sana. Ukienda katika matatu ama maroli yetu ambaye yanaajiri sana sana, tunasema informal sector, there are mass layoffs. Watu wengi wamepoteza kazi sababu wakati huu petroli na mafuta ya diesel iko juu sana, na ukiangalia utapata ya kwamba layoffs ambazo zinapatikana sababu magari mengi sana yanachukuliwa, tunasema auctioneers wamechukua magari mengi sana, na ukiangalia unapata ya kwamba tuko na shida sana. Ukiangalia tuko na hii 2.5 excise duty, gari ambayo ni la kawaida litakuwa linalipishwa shilingi 100,000 juu ya insurance ama ile tunaita value ya gari. Kwa hivyo ukiangalia utapata ya kwamba this is what you call what will break the camel's back, sababu tayari tunaweza sema idara ya uchukuzi iko katika ile tunasema hali mbaya sana. Ukienda kwa uchukuzi wa magari ya umma, ukienda magari ya uchukuzi ya kibinafsi, ukienda magari mabasi, magari yote wote tunalia kwamba hali ya kodi iko juu sana na tuko na shida sana. Okay. Let me bring in Annette Nerima. Annette Nerima is the program manager